Skolioza je trodimenzionalna ukrivljenost kralježnice u lijevu ili desnu stranu. Skolioza se liječi ili operativno ili putem vježbi. Sada ću vam pokazati najefikasnije vježbice u borbi protiv skolioze. Lezite na trbuh s rukama privijenim uz tijelo. Tijelom, odnosno trupom, napravite otklon na lijevu ili desnu stranu, ovisno o lokaciji skolioze, suprotno, a dlanom probajte dodirnuti koljeno. Zadržite par sekundi i ponovite ovu vježbu 5 do 10 puta. Lezite na trbuh s rukama privijenim uz tijelo. Polako pomičite nogu po podlozi, na lijevu ili desnu stranu, ovisno o lokaciji skolioze, suprotno, a istovremeno radite otklon tijelom klizeći po podlozi u stranu prema kojoj ste pomaknuli i nogu. Zadržite par sekundi, vratite nazad i ponovite ovu vježbu 5 do 10 puta. Lezite na trbuh sa rukama ispruženim iznad glave i odižite od podloge suprotnu ruku i suprotnu nogu. Zadržite par sekundi i ponovite sa suprotnom stranom. Ponovite ovu vježbu 5 do 10 puta.